Daphne aine mukama w'emyaka 21 okuruga mu kitongore kya Tumuka Foundation n'omwe abana baresurwa mu kiterane kiri kugenda omu misho ahishomero lya Nyakatukura kuhabura eminyeto bite mbozi yena kuhabwa kutandika okukoresa ebirikutabura omutwe akiri muto. Ndabi abaddugavu okozeseza enjaga n'enywa sigala n'enywa omwenge buli kika ky'omwenge nkinywedde. Nina emyaka 21 nadduka ewaka nga nina emyaka 16. Nga nkyali muto sitani yankemanga nga ndowooza bya kusaaga. Daphne tuwewe nkoresirwe kuhabura eminyeto butatuura emihanda nk'egyo baitu n'abandi abatwire biine emize endiijo erimu okunywa amarwa hamwe n'okuteera zaara. Katambura nayo omu muhanda ndikugira ntora ndikugijunguza ndikwereka abantu bona nikabago nibenda kuntemaho umutwe ningasha abantu bona bina amacumu nibenda kunyita abana bo mu nyanja icyo nabire ninyoreko. Amos Obusinje omushaho kandi omukuru w'abakristaayo w'obureberezi bwa Northwestern Kore niwe yebembire akashonshoreke ko kuhaburaka kandi agambire eminyeto kusirimwe yeyongire kuba kari. Buri Sunday busabitemwe abantu 10 nibatumba ku kasirimu namunonga bishi so mwamurya na mwagakayo atungu tugendesereze ubunubwi. Ekiterane eki kitandikira izooba lya nyamwabazyo kandi n'ekyo kuhendera hari okubanza kandi bakitebekanise bagamba habigendererwa. Abana bitwa bakuzo mu cyumuro cyo mwaka batwara ubwire bwinshi haza nta harimo ibintu byinshi munonga ekuteganise minyeto. Gashakwa Timothy Mushabe.